Mua no patalofa atu le pa ia mal fo i le atunu. Po fe lava mea o e alala ai ma e silsila mai mo fo i mai le nei video la tuina. O te whaftai le silsili ese no le whamunianga fo i mwhai ei on tatu so tai fo i neim tā ta ua filia le nei as. O te whapea tuai tupu mai o le atunu a fia mai tala mai ao tatou noa watu sa manatu mai so fina ngalo name ta esel ta o le ngata foi le au te fatalo fatu foi le foi na luenga te langi le tua i ya fal penga fa fenga foi lo tau suina le ipu le ola i tono no mala fanga ia mai se foi ia kale sia ma lafu ma mo foi lo la tu avei la tu tai o lafu ma mo tono to bine lo to ma fa filo ai tu foi i au tambo i o la to o lo ia le tu langa o le tup wae ma le ma i le fia sila fia ma le fia i loa o tu langa foi o mta upu e tala no i ai ina i fa pe foi no mo foi so la to ma lama o le vea o mai na nei aso o tu na tu le nem ta upu ona o ina i fa pe ona sefe ina ai pe ese mai ni tu langa fa fo tu fa fo se i tono ainga i lawa ma maota foi lo to ala lai o leo te fa pe atu ai o le ta upu na tu ina e peisi le ilunga o le tu la fono fa vai al malo America i le ta o second amendment o le second amendment o le malo o le tu la fono fa vai al America ina ia tato malama le ai le se sengo tato tu la fono i Samoa o te leo mai lo ya New Zealand ma Australia la e winga le tu la fono le o le umia lea o au penga. E le tangata lava ia i te tono lo na ainga, ma ota ma lawa lo no foi. I le duas fultau sanga sa au tau tua i le tono le maanga awan mali. Ia i foi lo mama lama fo i tu langa fo i o nei me o la au malos. Ia sa ia i fo ia nai mea e tupu ma ai ai fo i le au ngate le la au malos. Ai foi mena tupu ma vai ai ua pe ai ua le ua fa nga se ia la ia nei au penga tu langa fa pena o le mela na le afia nei ia po le ala tai before yo lo me lo to ala lai o te fital no atu ai mo le safety o saonga le mu o oe au sio mau walo sio ainga i te tonu lava o lo ota po tō lawa. O leo te whape atu ai. Ina ia i la tō olo o alala i whafo atu Amerika. Te iloa i mawhai lava ono tō whatu sa tusa mai a utaltal no atu i le neitu la fono. O le ona e fua lava le o iai wa nei Amerika e ese lava le lunga tu la fono nei. Ta si kako o muli pe se te muli. No vinga, e lo kulanga leo ke o te tano doe le stula fa por kiki. Ai mo le tu langa o le mea o le power.
o le malosi. Whaaloalo tūlanga o le malosi. Ia ma le awala foi le tau aveina ia tatum tawhai ui. Le a whai e te umia se au penga. Lau whai tauina atu le Second Amendment lea se vaenga le Second Amendment lea o le tula Constitution America po tula fon whaavai al malo United States of America. It says, and I quote, a well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Lonoing, e tau ona whausia me ka o militia, o la militia. Tu se oni tanga ka wali e whai ona latu tu whatasisi na vaenga au. I se teime mana o mia ai no na whao ngai. O le mea lea, e ka kawa i tangata ta i tō tasi ima sikisengi o le malo Amerika. Bonga territory. E ai le lato ai ata tau e umia ai e i la tau ia au penga mo la tau lau. E whamela ia. The bear arm shall not be infringed. Mo ki kilo lana wiko lea upasa ball infringed. Wa mai. Por kula awang isolia. No mino tu la fono. Awalavang isolia se si kula fongo lea. O lawa ia te tau e te umia se au penga. E inisio i la tau sa apea mai. Ia. O so se kisengi Amerika lava la kou. Ia ole ia te tau na. Free umia pe o ninga ia se la o malosi po ni fana. A o isi whapea mai. O le kula fongo na e whapikoa lava vai teimi la tau o le amatanga o ina mai o le maloni Amerika. Ua sa whaonga ina la tau moewa. Me o musket. Ia poko i ngā whanga hoi le whanga le pauka. Ia lamu ia kou le kongu ia. O ia ka mai puru foi le la poko i kongu whako a whanga ina. O le mea leo whai mai ia le argument a le si fo i tū la tau. Por kula fongo ngai e ta kawanga ka le kaimi o le colonial generation kaimi au o fasanga tau atu Amerika foi a Britania mo salto. O le ala le tu e te fia e te awa. O la wai a te tau e le whaapitoa le ngā whapea i whaakau mai le whanga mai mita i o lau whanga. Ai, tatu te tala noa i le tūlanga o le puipui o Saltonga. I lau wa ai mai pia kako ai mai wha le atunu o Samoa. Ngai a kako waunga tamaha. I le ia ingi basketball i rifle nang whapea na. Puipui ai o la tau maota ma a inga. Mea sina le atunu i ele whanua. Lako au penga tau wa ni fooki me o kao o kalapu no tu lava penga ia ai tu atu e mala o le nganga lotu toa po i le mo le pui o watu ai ana ko kele te kaimia e lautu fea i manei mea e tau a veina ili a vea fo le ma tulanga e whaalia lia ai a pea o e vaila ungi fo ia un pari lipe e ala no la tau a vina wa because they have to no winga el ma fo anga tau no fai e tau ona fa nga e a fo i wala i ona fa va ya no winga por le malosi por le pau I start for show but it's for protection a wala ngi ka ko ma fo fo i le e anga ka fa pick up ki show off ai ia faia mo ki te whaonga lona tūlanga tau ona iai. Sa ola kui sa mo le a whiu se lau warsu mo le wha lau. Pebi mua le no la tuai fia mo se R&R. Wako a umau fo in mea sa tupu mai tono Filipaina. Sa whai ele o sa whainga le tau o le pā o fika Filipaina
le ripples i kongo lunga le ka o lake le northern side of Philippines. Ia sa ka lai le ma ko sa Joshua elo se tulanga mata no fi. No na kulisa mo ngo mai fa pe mai o ifi alwe RNR no winga o ifi alwe rest and relax it. Ta unga le RNR relaxation. Yang walo le ulivi sa mo. Au tu no foi no maka o fale lisa so ko como me aka mai ki fale o loa ngai e kusa male luro se lau bika mai li mal mato fale o pe pona me o tu mo o na corona ia o fo mai le fale o loa o lai across mai le o pe ko o la fe mo iso mai pasi solo mai le fanga no vai ma tua o le is a 12 gauge pump shotgun is looks like that but e kusa male shotgun le fa ngai tonu o le bilkedi ia o le awalia nga aku malaua ia e aku la pasik ia e Stratford se yu inga fo ia o fe pasia i sol fo i lele mo o fai mo mea pe i wa mo o tamaiti ia o ka mai ki fia i loa tu lang fa pena no fa pena no ka sau ngei ka o no ka le fia vai i ngi me o fanga se i malo rola ki ia le fo wa ko fe amo i solo mai alono winga na tala awane i o kako fa ba wa pe ia o mi se fanga inga ia ka pa iku ulanga ia fa dia ale me mo lava e te tau o na tatou mafau i le ubi o nei la o manos o le a mio pu le a o le i pa i lo lima i le moki o le fanga i le te tau ane tango fias au pena a o le i malama o i tūlanga o le saunga le mua o le au pena or safety brief you need to have that safety brief lona lua e kakau makua a o le lei oe i tūlanga o le upenga lewa o le kele o kako o leo te vai i Samoa e mai se lawa i Samoa le o te heo ngale whakau mai a ka ki kia whanga o ke ia ngale si mai a wa furi na ba mga o le whanga ele aise a foi se fulunga ele aise le ka foi le feel the weapon all the time because that's very important what you call the muscle memory e ka ona o ina o i winga la o pema awa le kaimi lava e sau ai le pulu i fafo ma le compensator o le barrel o le au pema guess what you are accountable for that, the impact of that bullet or that round or that ammunition. Ava pe ke wal waku fafo sei, la vea seisi, you are accountable for that. Ava pe waku la vea le pako seisi a inga, you are accountable for that. No inga. O oe ole a la pau ele mafo ole tūlanga le, ole mele, ia fai tete lava le tatu wa o mio o se la au malosi e au no marka ko lama le i longa safety ma wala e saunga le mo elo no fe ave in ia e mai se fo ia i a wala me fa ia no ko ia fa vital se ia o le umio se fanga i lo au po lo lima o lo o ninga se fanga does not make you a warrior okay ele ave ai o me se toma manu na tūlanga ai o le tūlanga le whaaloalo e whaailoa e oe le au penga le te umia o le mea sili na on tau nono winga la ia ke ilo e ki sila fia le lei le le matau tia o le mele o le au penga le te o ninga pe a wha pea
ele ai so tu langa fa alo le penga le mal tu la fo ai se me tu ia ona tu I mo le ta ia te o e ka le fa kai sa mo ia o sa pelu a se kulo ia mo e ka kele kau ia so a ka bai mo tala pa so pitu si o tato tu lu mo ka lapu fo ile fai mo meu na uma lo ia ile ko o le o le kao velo fo ile fa ngai i faiva pe se o mea na fa patino lava a o tato tu a ke fa le len ko lo fa kai kala ko lo ta lo tu puai o la na ia faiva le o le velo o kao o le lamba velo o ia o no winga a mai ngai ia nga kao e pai ke fa le le e fa au I lunga ia e ele mai nga e sai uma ia fo I le mea pe se le lua le fa wa umangu po ia tu ia I kau kong ona I nei ia aua lava ni kamo se si a mai se tomaiti e wa ese mai lunga le mea o lo tu ai lato ah e ia aua ne ia pen tu langa fai tete tu langa o mea uma nei ia foi ia tatou whaaroro I mea ia patino I o tatou tua like my grandfather ia foi ia na mea whaapea le ka ke po le ano ka manga ka mo ia but still yet le te tau ka ke fefe foi lili awa o me te tā ua tele ia I la tau mole le ngata e whaonga su ai tau mawhare ai ia e whaonga foi e pui ai le ai ngai taimi o fevesi ai I le report al CDC mai FBI mai le tausanga lua fe sumalwalu se o mai le tausanga lua fe lua sumalto fast food pa sending a raise up ai I ta maiti mali liu I whaavlai whapose I meo la au malosi ia pofa lono winga a whai o le ngu mela e se lau ia le lua fe sumalwalu ai o mai le lua fe lua sumalto se lau fase fu e alu anga I lunga ai se ono le tulaga la le o le faatamala e uiga i lelei ona teu le aupega o le a lava se tulaga I tonu aiga ua o aina lape po o matua po o ai lava o le mea lea o le agā lea leu te fiatalitanoa atu ai ia I tatou uma lava ia e umia nei mea o aupega o lazy stats lea mai kogo o le CDC 50% suicidal I te tonu I nei lava I Amerika lako o mea o whanga. Whaongā I lātou ia le ua pule le ola sei tulou I o lātou soifua. O whanga. 50%. Nono winga lisi 50% o lisi a walanga o le alawa le awala sa whai lātou po pai la au o le maia sei tulou ai e 50% o lātou. Sa whaumaino o lātou soifua I se au pena malos. O statistic la ngi e ka kau o ngā tātou mā whau iai. A o lai u mea I tātou le au pena I tono o tātou ai. Tātou mā whau lei. E ngi mea o statistic e nau. E lewa komaiki. I te tono o ainga. E o isi o lātou e usa pe o walo I e whapena whai lau whanau. O le gun safety isn't anti-gun.
no vinga. Ole o ino tulanga o saunga le mo fanga. O penga malos. Ele fa apea o wala fai e vai se mela wai a te tau le umi o lau malos ya. Ai o se tulanga fo ile te fai lo fa lo. I te ngata lo si o bia. Le ngata i lo wai. Ai fa apea fo ile. O tua oi. Le mena ta ua I tele la tata noa. E ai foi dia fa o popo. Pa mole fa me lo komen. Ta nga I foi taimi nei pe fai ona subscribe ia pe share atu tatou video. Ina ia fa apea on so soani tu sai foi ma fa lau te leina o nem tau. Mea mua lava pe ai lau la malosi. Ia I tautua nā ma o loka o le mea tu wai. Le ngata I le pa pe o sefe o the small handguns le ngata ia le lei le sefe o lae fa kaula vai ia sefe fa pitoa na e pusa fa pitoa na e fai ona loka ia handguns o ia I le ia pistols to fa pena ai ia foi loka fa pikoa la ko e loka ia fanga ia le loka mo le trigger mechanism ia le PFA po le lok whapitoa e whai ona e tu ua I te tonu o le chain po o le barrel whanga. O ngā kua I li whape ngai pongo o le sefe. Nona lua, o wha leo walo tatou whanau. Se awange I kangos ka mai kiki I le tūlanga le, I ve ia. I se la au mars. Sa san kango iai. Ai pule lava oe I se tau sanga ano ia o e te sina fia. E mwhai ai ona e velka mai ki e aoa o lea. Le whao ngai. Ai ia mawhau whaulile. O le mea mua lava o le ao inga ka mai kiki. Ina ia tautua ngāma nga ia le saunga le bu. Na ia lava ia. Ia e maise I lātou lo I o nā tapa. Ia e loa le leitu la fono. O mea tau au penga I le mea lo e rānai. 5 skeke o le United States of America. Kai kofu la wale skeke ia ma lātou ula fongo. Ese mai isi skeke. O Utah, me leo o matou nofo e nei. O Arizona, down south. O Nevada, west. O Idaho, on north of us. E kai kukusa le leia lātou tu la fono. O skeke ia wha. E whainga carrier o le whanga mai I Utah. I so se skeke o skeke ngai. So you can cross the state borderline. E au noma so pole I ai nā tūlang. I pe kanganga whae ia. Se la umalo si tōn tā wale tūlang whapena. Ai le lei pēr lo anga pēr e su e le lei. Ia tū la fono ina ia awana I mwhai ona kao fia oe ia ma o si tū langa fo I pe ale tu sai ma le tū la fono. Ole umio se fanga ilo se be ele fa pe e ngofo ala fanga ke ua ngofo fa kupsa la vitono le ainga. Ai ole le fa e tete o tātou le umia ia le lau malos. O le a fa pea ona iei fa lawe no tupu mai. A fai e te talitonu I le Second Amendment lea. Ia, e te tau fwoi na karikomu I awala e whaatau nuu le Second Amendment. Mo le safety po sa o le mongaka. No winga. Ia whaamaro sia tu langa le background checks. Po le su ina fwoi. O mea o tu langa o soifuanga o tangata mai tau sanga o Mumbai. Pena iei wha 11 pup. Mitona pa pena.
Vaavaai faalelei I latou ia I ai tulaga faaletonu o le mafufau. In other words, the mental status of an individual to own gun. E matau pena utuina atu se le tala lea kama leo o Carl Navy SEAL. Le iai le aka le a foi le aka foi leanga tifaga le kau lone survivor. So this Navy SEAL feoki malaga vaega ae sao mai e ianga ia na sao ala ia e alu fesoasoa ni tagata lai e faga I komo le range I latou fanafanaga ala le mena tupu e le mena tupu ua faga o le a lava le iloa lelei sa maliu ai a siali after all this time lea na kau ai kaua ma sao mai agaʻoga ia ma le lakou tima akoa ae sau ae oki I le range ono le tamaitiiti sa ia aʻoina e faaletonu lona mafau te le iloa tonu na po se skegi po le a lava tulaga nai ai ae just to give you an example of how very important that we know the mental health of a person lea fiauniga ia le lau malosi I matou uma ia sa tauaveina foʻi tafaotaua nei mea o upega ma tulaga faapena ae sa iai foʻi la tulaga foʻi mea tupu ua na faaletonu ai foʻi le faaogāina o le amiopu lea ronouiga me le kau kakou go crazy po ua alu faasau akoa tigā lava kasi mai lima ua leaigi ua give up surrender ia ua le kafiofia I lava nonouiga ua lost le discipline o leai se mamiopu le tafiofi ai le ika ma le raga lea ua lavevea pe feoki foi disi o le tou vaega e tāua tele le amiopu lea I le tagata lava ia na te umia ai se laau malosi I le tatou tuputupuaʻi Samoa te aʻoina I tatou ia tatou puipui ae auagi kakou fai kulaga e faaosooso ai foi le fatu I faalavelave ia kakou puipui kakou ae aua ni tatu manatu faasausili I tulaga ia faapea pe a tatou talanoa I uiga I tulaga o mea kau aupega respect power, don't play with it pa mai faaloalo I le malosi ae aua e faaleʻole I ai o le nei mataupu tuuina atu I le faapea sekulaga faapolikiki this isn't a red and versus blue debate o le ale uiga o le mea tutusa lelei ia I gei Amerika sio tatou atunui Samoa e lua party malolosi ai gei Amerika political party o le Republican their color is red o le Democrats their color is blue Samoa o le HRPP their color is blue le fast patutu le tua Samoa o tasi their color is red so was it a coincidence or whatever you figured that out los tulaga na lea o ia ae los tulaga faapolikiki le ua faapea o ai e malosi I le lagolagoina o le ia tatau lea ao ai foʻi le fifia I ai I a tatou Samoa e faatauoi ina tele tatou tu ma le aganua ma le saʻotoga ae afai e ua e umia ma e ouniga se laau malosi ia te o foʻi le tulaga I te faaloalo honor le a foʻi le lau ai a tatau you're right ae tatau ia te oe foʻi ai makuaʻi e aoaʻo lelei I lenā I lenā aupega
Iona tūlanga umala, the nomenclature, the elements of the weapon. You have to know it by heart. Ma pui le iai. Lalo wingon o kala pui ia. Ina ia aua ne i whetā iai la tue le kakau o ka ngofi iai. E iai o tuwalo mata tau whanau. Rono inga. Le loka ina tono sefe. A whaiongi rifles ma o shotgun penga. Lo iai racks whapikoa lava lo whatau inga i gunshot. En whaiona mai ma tu iai o tau au pena ma loka whanle. E tau tatou a oina tatou whanau o le mā losi o le whanga. It's not on the trigger. Ai o le a mia pūlea tangata le na te umia le ia na au mā losi ya. Au te tuina toi whaapea ma le nganga loto maulalo. Ona o te loa lo na iei hele o hainga fo'i ina Samoa. Una whaapea ona whai ele ngata i te tono maota ma lawa mena no foi. Ia ai maise foi o nai whanau wa la veia foi lato i tūlanga o Kang. Ia wa whaapea foi ona whaungatia i foi o lato soifua. O lea lava le awala me whai o na o tu iai ma anga mole. Tau sia li lei ma lama anga lei o whanau ai maise o tātou mātua. Tau lava o na whaalia nā tūlanga uma i le tūlanga le ata mai nea tau au pia. Tui nā toi ma le anganga pāwhtai, ma whaarau whaamole mole, toi whai atu. Please write a comment. And also, if you can share our program, that is very much appreciated. Pāwhtai lau mo tau taimi, whamanduia leo tui ati o tau. This is Island and Iron, a veteran state. Whaaftai lava, stay grounded, stay armed with wisdom. So pasoi fua. Hello, road, more talk! Hello, road.